Кандаңар ошо бала чака багам деп, үй бүлө багам деп, өмүр жолдошту ахлайла багам деп жүрөсүңөр. Бул Аллах Тааланын жолунда жүргөн нерсе. Бирок Аллах Тааланын жолунда жүргөндө тижаратчыларга айта турган маселе. Жараткан Аллах Табарак кереметти Куранда "Ва анфиqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut." Силердин бирөөңөргө өлүм келбестен мурда биз рызык кылып берген нерселерди нафака кылып бергиле. "Ва anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut." Fayaqula "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin." Алардын бирөөнө ажал келип калган кезде, малы бар, мүлкү бар адамдын бирөөнө ажал келип калган кезде fayaqul айтат: "Ey Rabbim, laula akhartani ila ajalin qarib, meni biraz kechiktirсең, дагы biraz hayat берсең, не кылмак? Fa asaddaqa sadaqa кылмакмын, хайыр ихсан кылмакмын, wa akun minas salihin, senin salih bendeleriň katarına koşulmakmın" deydi. Can berip jatkан adam, "Ya Rabbim, meni biraz kechiktirсең, umraga barıp gelem" debeydi eken. "Ya Rabbim, menin ömürüme biraz koşup berseň, men oroza karmaymın" debeydi eken. "Ya Rabbim, menin ömürüme biraz koşup berseň, men bir madrasa salam" debeydi eken. Neydi eken? "Fa asaddaqa wa akun minas salihin." Rabbim senin jolunda sadaka kılıp, hayır ihsan kılıp, salih bendelerinin katarına koşulmakmın deydi. Emne üçün? Mayit ölgönden keyin özüge sadakalardın soğu kanday jogor ekenini bilen. Umraga barıp kelingse bitta umra özüңүздүкү, hajga barıp keling özüңүздүkü. Biroq hayır ihsan kılgan medrese saluu, meçit saluu, mektep saluu bu okşoğun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "İza mata ibn Adam, kaçan adam balası ölse, ağa bara turgan barık soğuplar toktaydı, illa min salas, 3 nerse jedet" deydi. Sadakatun jariyatun, birinci eş toktobogon agım su siyaktı darya agıp jatkanday, oşo sadaka al, joloңda ondu, köpürö salgandık, medrese saluu, meçit saluu, köçöt oturguzu, kanal saluu, su çıgaru, bardığı bolu. Avvaladın salihun yad'u lahu, ötkönübüzden kin artıbızda salih perizentleri kalsa dua kıla turgan. Aw ilmun yuntafa bih, je artıbızdan paydalı ilim kalsa. Kebilez ilim kalbagan menen oşo ilimdүүлөрgө biz medresede okugandarga biz kepildik alışыбыз мүмкүн. Bir karılardın karı boluşuza sebep boluşubuz мүмкүн. Je oşolordu kitep menen başka menen kamsız kılışыбыз мүмкүн. Je oşolordun kitebini basıp çıkarışka sebep boluşubuz мүмкүн. Bu ilim artıbızdan bara turgan sadaka jariyalар.